Info bos, PKH bos, dewek manggus beak, ludes aja beak PKH na. Nuboga keneh gerak kapal lasar, jamur merang, 13.000 saparapat, gerak merapat. Iya saparapat 7.000, jamur na kering, goceng sebungkus. Cabai hijau brokoli, saparapat goceng, brokoli na rada gagah 25 brokoli hari ini, tapi iya na 16.000, iya 7.000. Lalap setengah 5.000, bonteng 10, jagung 2.15, merek sap, si madu, sepina sakilo, beranya 19 kiloan murah. Enggak, ini 18 kiloannya 16 lah. Inu 15 14.000. Sawi 4.000. Cabai berem hari ini di angka 55 25. Ini 10.000. Ini 5.000. Bawang 35. Sahanu minatah bawang 35. 5.000. Ini 35, ada yang 40. Wani meureun 35 masa kilo bawang. Rapatnya PKH cair.